manuprāt, ka šeit ir svarīgi saprast arī divas lietas. Pirmais, tas, kas notiek Gruzijā, mēs esam to daudz teikuši, gan vardarbība pret protestētājiem, gan šīs ļoti daudzās problēmas vēlēšanu procesā, tas nav pieņemami. Tas, ka Gruzijas premjers ir paziņojis par to, ka valsts iesaldē, pārtrauc vai aptur, var dažādi diskutēt par šiem terminiem, sarunas līdz 28. gadam, tas patiesībā sakot ir pretrunā Gruzijas konstitūcijai un Gruzijas tautas gribai. Kādā veidā politiski, simboliski atbalstīt, kas ir tas labākais atbalsts vai kopējās vizītes, vai, piemēram, neaizmirsīsim, arī Baltijas valsts bija pirmās, kas ievies pirmās personālās sankcijas. Tas ir tas, uz ko arī mūsu diplomāti strādās Eiropas Savienības ietvaros, bet tur ir nepieciešama vienbalsība. Tas tiks diskutēts tuvākajās dienās, un es domāju, ka mēs atradīsim labāko veidu, kā atbalstīt Gruziju, bet, teiksim, kopīgi vizīšu, kādā formātā, kāda būtu tā pievienotā arī tā vērtība, to, es domāju, mēs izdiskutēsim ar līdzīgi domājošo valstu vadītājiem, un piektdienas pēcpusdienā mums būs arī skaidrāks rīcības plāns, bet es par šo esmu runājis gan ar Gruzijas prezidentu telefonu sarunā, gan arī mēs šo pārunāsim ar līdzīgi domājošo valstu prezidentiem, un tad skatīsimies, vai tā būtu kāda kopēja vizīte vai kāds vēl kopējs simbolisks pasākums. Es šobrīd negribētu neko izslēgt, bet pirms mēs neesam konsultējušies un izrunājušies, es arī vēl negribētu nākt ar priekšlaicīgiem paziņojumiem. Na druhej strane som ja ale veľmi opatrný v tom, aby som nejakým spôsobom spochybňoval alebo vyhlasoval alebo spochybňoval výsledky volieb v akejkoľvek krajine len kvôli tomu, že sa mi nepáči ich výsledok. Ja som mal tú česť rozprávať aj s pánom premiérom gruzínskym počas nášho stretnutia v Azerbajdžane a preto v tomto nebudem mať silné vyhlásenia a nebudem sa prikláňať na jednu ani na druhú stranu, ale čo môžem odmietať je, aby akákoľvek krajina, ktorá chce byť demokratickou krajinou, brutálne zasahovala proti demonštrantom, pokiaľ sú demonštrácie samozrejme nie násilné, pretože každú demokraciu ctí to, že ľudia majú právo demonštrovať, vyjadriť názor na nejaké veci. Samozrejme, ak ale demonštrácia už presahuje nejakú mieru porušovaním zákona, ničením majetku alebo ohrozovaním zdravia, tak samozrejme každý jeden štát má právo proti takejto demonštrácii zasiahnuť, ale nemala by to byť snaha umlčať opozičné hlasy. Na druhej strane ale nikdy sa neprikloním k takej tej jednoduchej retorike, že len kvôli tomu, že sa mi nepáči výsledok gruzínskych volieb, že ich začneme spochybňovať. Gruzínsko má legitímne zvolenú vládu a je na Gruzínsku, ako sa bude správať a akú perspektívu svojho budúceho bytia si vyberie. Ale v tomto nebudem teraz robiť unáhlené závery a okamžite útočiť na gruzínsku vládu len preto, že majú v Európe niektorí lídri na ňu iný názor. V tomto treba byť opatrnejší a treba hlavne dbať na to, čo si vyberú občania tej krajiny, ale čo si vyberie väčšina tej krajiny